Ngoqiniso nje abantu abaningi la emgaqweni abakwaMashu noMlazi kodwa engisabathola kakhulu abakwaMashu ngokucabanga kwakho kwenziwa yini uMashu ugcwale la njengoba nawo ungakaMashu nje ya bese ngokucabanga kwami mina bese like ngathi mhlawumbe indlela wesiphila ngayo kaMashu yabo indlela ekwenza ngayo like estradini yeah like ngathi nje bese like nje musuku sakhulu sayintwana sikele kubona ngathi laba futhi ababheme insango nani uyibona ngathi usuke seqaqekile umuntu like umuntu nobheme insango ugwayo ubona ngathi mhlawumbe isihlakaniphile lana yabo nje uqaqekile wazi yonke into kanti nawe indlela esukuyitshela ngayo kusiyona yabo futhi like ihambe nesikhathi nami ukhula gcine uyithola so nabangani abarong mhlawumbe ngokuthi ngusukuyitshela nawe mengizwana la abangani ngizoba umuntu like odumile noma owaziwayo zwani nabo ugcina ubhema lo kwale ngokuyitshela mhlawumbe nje hayi ngizoba umuntu ongcono noma mhlawumbe sekhona ukuthi kuyinkathi uma ubhema ugwayo uyibone ukuthi mhlawumbe nakho umuntu uzokuhlupha noma inini uzosatshwa yabo into efana nalezo amini kwesikhathi ke usubhema ugwayo uyazi-ke yonke into i-upgrade ugcina usubhema ugwayo sawo ngelele ensangweni ubheme nayo insango hamama isikhathi yazi abangani babili baqhamuka nento esungayilindele esithubeni sa nakho okunye okufikile nawe ukuyitshela uyazi yonke into ngeke unqabe uyathatha uyatesta itragile islima ngale nkathi sokusaqala ungakazi ubhema libamnandi akunqama ngoba usuke experience into ongakaze uyi-experience before uze leyo feeling ongayijwayele obvious ukuthi limnandi yeah yabo kanti uyayikhohlisa gcine usuthi sebekudabula ama-tracks asesobhema namanje namhlanje awafani nabo ogwayo ngoba mhlawumbe nogwayo ngoba ugwayo yazi uma ubhemile like uyobhema ukuze ukuphinde uthenge ngoba kuthanda wena lawa sesobhema manje lamaphilisi aseyakhomba ule kuma waqala once alivumele egazini lakho ukuthi uyalibhema musu qalekele izokutshela lona uzozwa ngalo ukuthi semuliphinde ungibhemeke manje le demand sicela ngalona ngoba phela ngale nkathi usukusaqala nawe ukuyijayisa ngiyatesta yabo ngoba mhlawumbe abafethu bazoqhamuka abangani bakho bayoqhamuka mhlawumbe niyodlala egroundini mhlawumbe nesikole wathi nithenge kanjalo yazi mina ngabe mhlawumbe khanje nezikole kuyenza ukukhona ininzi akufana nabo utshwala cha siyaphuza ngwana kusambe nesikole noma siyodlala ibhola mhlawumbe ezoqhamuka kanjalo ukuthi ngoba siyodlala ibhola mhlawumbe sithenge nenye into nje esanda ukuzosenza sibe yabo sikhipha amahloni siyitshela kanjalo alithenga nalibhema usumba lokho usuyalazi kuzohamba kuzosho wena mhlawumbe sothi ngiqale bezobethenga abangani bakho emva lokho wena uzokhipha imali bafethu nithenge le nto lena nithenga la ngoba yaba mnandi yabo kanjalo yeah kanti usuyalutheka nawe utshela ukuthi nje imnandi bayithenga yaphinde yabhema futhi kanjalo yabo mhlawumbe le into ahlukahlukene amanye 3 days 4 days asuke sesegazini sengenini sukulesi 4 mhlawumbe uyaqala uyazi dizzy ukhathele uzomxoxela omunye wabo abangani bakho uma ufika bafethi namhlanje akekho right nje yabo ngikhathele kanjani bakhetha hayi buka uma singathola into ukuthi uzozo uzoba right balikuthuse loo nto kodwa uthi awuthi ngenza ngoba yazi into eshiwo umngane ngalesikhathi usuke usenkingeni ukuyithemba uma uzwa loo nto usukhathala noma umtshele ngikhathele uzokesana nami okunjalo thenga into ukuthi uzozo nangampela ethenga yabhema yabo obviously uma uyiqeda ukuyibhema uzozwa ngathi hayi sengi-right hayi nawe ngiyabuyela egazini xa samsowenza ukuthi yabo umuntu lapho usugaxele sokungenile nje already etracksini yabo ngoba phela into ezokwenzeka manje angithi sekutshela umngane lakho utshelile ukuthi njengoba uzungazizwa right mangasithengela into uzoba right so mhlawumbe phela lo suku noma phela 2 days 3 days uphinde futhi uyizwe le nto leyana egazini angeke usambuza umngane wakho usuyazi ukuthi ngizathenga le nto uzoba right suyayithengela wena uyibhemela wena ekhoneni ngoba i-drug eliningi imingqondo futhi like yabo musaqala uba nabangani nelibhema like mhlawumbe nonke nibe bo-5 kanjalo nihlanganisa imali niyibhema kodwa li-grade ngalendlela nineke la kungena egazini awubusamtshela umngane wakho awubusayo kubiza umngane wakho usuke usifunela wena wedwa esayidini yabo ezip like uyabakhosa ngoba ubona ngathi mhlawumbe manje usibambane mina ngihlezi ngifika nemali ukuze sibhema hayi uthi ngiyithengela nami lapha ngibhema ngede sayidini kanti lapho ila ususungena shiqe obishini wedwa futhi yabo wedwa and lesilimo futhi ngathi sokusaqala imali yazi imali bese inayibi nenkinga ngoba iyakulandela like kuba lula indlela yokuthola imali nje nawe uthi usuyiphethe ngenza ukuthi manje
noma mhlawumbe endladleni ukhulume noma wakho umgobhe ngento encane masama nesikole into ukuthi angeke azayihlupha umakho ngokuthi mhlawumbe ayilandele kodwa noma afonele uthisha wakho ukuthi kuke khona into kanje nje sibani abantu bahamba nesikole angeke azayihlupha umakho phela uzokunikeza imali oyifunayo yabo bheme wile nje ningi izinto zenza ngisho ekhaya uyakwazi ukubagoqa kalula ufuna into ukuthi bakunikeze imali futhi kuyazenzakalela kodwa things change ngoba phela yabo hamba nesikhathi the time drugs nalingena ngavele gazini kwena gxila ukuthi uyabhema phela manje nabo angeke ngisho mhlawumbe like bayagesa noma yini lokho izenzo zakho ehamba bagcina bebonisa ngeke bayakhona izinto abazobe sebeyishintsha-ke manje beyivala le mali mhlawumbe hlezi uyicela ukuthi ufuna ukwenza ukuthi nokuthi angeke saphuma kade iphuma ngayo ekuqaleni like mhlawumbe nje ngiyalinganisa uma ukuthi bujwayele ukuthi mhlawumbe kini bakunikeza imali ukuthi uyikhokhele mhlawumbe for istaff wathiwathi esikoleni wena uyithathwe ibhema angeke basebenza kanjalo manje sebezofuna ukuyikhokhela bona mhlawumbe kufonela imali yomsinethi noma yakhe ukhuluma naye somkhokhela thina nje inemali mhlawumbe ukuthi ukuthunywe kini sohamba samthela imali endaweni yokuthi abasakwenzi lokho sebezofunani ukuyihambisela yena ngane ngama-report asuke sebuyile kulabantu mhlawumbe ukuthi uma ukuthi nje kumele ukhokhe nje kini nothunywa kwamasingcwabisane hambisa imali yamasingcwabisane uyayithatha unebhema mhlawumbe like for 2 months enyangeni esithathu obvious mhlawumbe umuntu ophethe lapho kulowo mabhalanini uzofona fonela uma wakho obvious ngoba unenamba yakini angithi uyabatshela ayibona asala kangaka ekukhokheni nino 2 months eningakhokhela kanjani yazi uma wakho uyashaya ibuku ngithumela khona mlanje nje kanjani akhokhini uyasho uma umuntu osuke ephethe lo masingcwabisane angimazi lo muntu akaza akhokhe lekhaya makho lapho showcase uyaqala buza hayibuka ayanda kwenzakalani kayi ayanda igama lami mama ayanda yabo so yona ngisho ngosana ngisho izinto ezinye izinto ezibalekile ekumele ngabe umuntu nje into ongamele ngabe nje imali yalapho uyayidla uditiseke ngayo ngoba into esuke ibalekile leyo bese uma singosana umudla imali amasingosana ulindele ukuthi anything engenzeka la kini uzosizwa yini ngoba phela mina sendlala amasingosana ngizama ukuthi ngifihle ihlazo nokhonto eyenzala so mukwazi ukudla leyo mali sometimes ngisho ngithi ungacabanga kodwa ngingebe ngoba ungacabanga sekule drug ngingitshele kanjalo mina ngoba ngihlambe before bebekuthuma uhambe ikhokha ngoba nawe ubona ukubaleka kwalento leyo uyihambiselele le mali oyihambisayo kodwa uqala i-drug usuthi uyayigoqa ke i-drug le silima khona ukuthi noma uyidla imali wrong uthi usunginga uthi uyithola khona imali engithola endaweni yokuthi fast ngihamba ngiyiphesha lapha yabo kulula musasho ngaleso sikhathi usafuna ukudla le mali musuyidlile my friend ishathazi bikhona imali ukuzoyithola angazi vele delay ngale ndlela wena uyithi uzoyithola ngayo fast delay uzoqhatheka phela ngisi kuze kuvelele inkinga wena kumele ngabe kade icover phela imali unikeziwe ukuthi uyenza kodwa awuzange uzuyenza qale ngento zakho ukubhema qala ke lapha izinto zabheda ekhaya baqala yabo bayibuza manje imbuzo ngawo ukuthi sikamanje sithini ngayo washintsha yabo ngoba phela obviously bayabona ususikhohlisa nje ukuthi ngibagodela babona bazali bakho ngeke bangakubona noma ke phela kuthambe samanye kuthatha isikhathi ukuthi baconfront bakutshele ngoba basuke besayibuza ngempela bafuna nokuthini babe neshow mhlawumbe abanye ukuthi khona lento edidisayo yenzayo yeah so bazoqala vele bekubuza into ukuthi wayenze ngani wanikeza imali wangayikhokha bona uzoba nezinto akayiphedayo ngoba azimo iphaka sometimes kube silima uyithethe uchaza istory kanti uyaphetha lento eshoyo wena uyibona ukuthi mhlawumbe izomanda uzoyi-understand lo muntu kanti umdodi nje uyasho into eshoyo kodwa ina sense as if like naye imali amasingcwabisane uma ungathi udle leya mali isiphi isitory ongayiseka ngaso ukuthi ngiyisebenzisile ngoba yini kuyingane ngithi ekhaya wenzela yonke into so awuna pressure wena ungathi ngiyisebenzisile imali inkinga bengihlangabezene nayo iyiphi lo nkinga yabo thi inkinga sokuzenzele wena zona hayi ukuthi nje mhlawumbe so wena une pressure imali wena usukufakela pressure imali ayanda mfowethu uyakhuluma ngomlomo wakho and ukhanda isithombe mfowethu engithi umuntu oyobona le episode yakho omncane kodwa aqhubeke angene ezidakamizweni yobuya isilima mfowethu ngokubuka kwakho ayanda njengobusho ukuthi kahle kahle into enilimazayo kaMashu
i-system okuphilwa ngayo khona elokushini. Yeah. Ngokubuka kwakho kuzothatha isikhathi esingakanani lo monakalo ulungiseke futhi ngokucabanga kwakho iyiphi into ongamele yenze ukuze lo monakalo ulungiseke? Yeah, bona ngoba phela umasho bese ilokushe likhulu yabo. Yeah. Kodwa bese aliwe ngeke ngize ngisho likhulu ngaleyo ndlela ngaphelelana sikhuluma ngokuthi la sikhuluma ngomuntu nengane yakhe nomndeni wakhe. Ekuthenini lingaba likhulu lokuthi kodwa angeke uzuhluleke ukulungisa umndeni wakho nengane zakho like into eqondene nawe kube izonogaya oyigadile ukuthi like ingane zakho nje bese uqala like ngathini imali vele ngeke ungaziphi ingane zakho kodwa like indlela abenza ngayo izinto abazali nayo kwamele babe like bayibheke ngenye indlela like nje bese ukupha ingane imali engenasidingo bengabe khona isizazi explanation ukuthi umzali angachaza nje ngoba vele ingane moyazi uyayigqokisa ethengela ukudla yonke into imali ukuthi esikoleni mhlambe ikhokhela ibhaswela kuba ukuthi izinto ezenziwa wena lezo ungakhona extra money ezitholwa ingane nje for no reason ngoba le mali lesinelokishini yona sibe sibone ngathi sibona sihlakaniphile ngame siphethe nokusho nje abazali bese kwamele bayigade ingane zabo ngoba yabona into ukuthi umuntu khona umuntu usothi ingane yakhe asayazi ngendlela ukuthi lokishini ufika yena ekseni uyavuka hamba emsebenzini ayishela imali uyeza kuya ntambama sengisho usakazi emini kwenzakalani yonke lento le okay right ngeke baye ukusebenza abazali kodwa sola umuntu ozokwazi ukugadela ingane ngendlela ekuyiyona ngoba kona yona ikothatha isikhathi kodwa futhi ayikho into engalungiseki bese abazali kumele bagade ingane zabo. Man nazo-ke nathi esiyingane ngaphela kushiwo ukuthi ingane umuntu ongenangqondo ungane umuntu onomqondo yabo siyakhula futhi nawe umuntu bese uyigade wena uqobo labo uzazi izinto ezihongi abangane bakhetha kuba khethe usubhekile ngoba kahle uma sikhuluma iqiniso futhi ayikho into ekusuka umngane umngane kanye ngenkathi nisensaplana lento ehongi kumele nenze yazi kodwa le time ikushintshe le inkinga isibhekene nawe kusengasayena umngane wakho usuku wedwa so nje bese umuntu engasho ukuthi umuntu bese akanake into ekumele ayinake eqondene naye yabo lento le ungahamba ukubheka izinto ezenzeka emakhoneni elokishini ukuthi kwenzakalani nalento ukuthi uyibone ukuthi wena uzoba intenco uzoba mhlawumbe umuntu osatshwayo lokuthi uzosatshelani ungazi itshele lento emqondweni ukuthi kumele usatshelani mawumuntu ngaphela akubona ukuthi abantu bayakuthanda bekusaba base bekusaba nje should like pretend leso sikhathi bayakuthanda base ungakuthanda so nje bese ukuyitshela ukuthi umuntu uyingane ibe ingane nje normally wenza izinto ezifanelekile ngesikhathi esifanelekile nje sihambisana neminyaka yakho singajahi istage nanokuthi nje sije sibadala singeke badala ngoba leyo nto igcineni iyona lesifaka enkingeni yona bafo uma-ke usungasibuyisela emumva manje mfowethu yize ususithe kancane nge-background yomphakathi umfowabani lesikhuluma naye usuchazela ukuthi ukhulelephi ukhulele emphakathini onjani wafunde pha amabanga aphansi wafunda apha aphakeme okunye insizwa mfowethu enobuyoninco obufana nobakho kwenzeka kanjani igcina iphelele ezidakamizweni nanokuthi wangena kanjani ezidakamizweni lezi zinto ezilight njengoba usho ukuthi kuyakhulwa kulezi zinto wena waqala kanjani mhlawumbe ukubhema ogwayi ulandela njalo ukhula kanjalo ngonsango uzogcina kwi-heavy stuff ngicabanga ukuthi uma ungakhandela nje umbukele ekhaya isithombe sakho konke nanokuthi ubumfundo onjani ngoba kubalekile lokho ukuthi ubumfundo onjani sibone ukuthi ngoba kunenkolelo enkulu ethi izidakamizwa zilimaza kakhulu abantu abahlakaniphile yeah umfoka bani lo iyo into enjalo yenzeka so kadla mina igama lami uAyanda wamsomo nomdayi ngumdayi sengena ngikhulele kaMashu la kade yomdani ekhaya bengihlala nomana nobaba nobhuti wami omncane nosisi wami omncane yabo ngoba ekhaya sibathatha uma nobaba mina omdala
ulandela intombazane nofana lo mncane omagcini yeah ukuhlala kwesikamashu okay besihlala khona ngokuthi ubaba shisa ngawumuzi khona ngokusondela ngokuthi ayenze lesasondelela eThekwini into efana namadorho nani athenga umuzi kamashu kodwa ukudabuka kwethu sidabuka ngala eNdwedwe eMaphephetheni uma ngala ngasenanda dam yeah ila abaqhamuka khona siqhamuka khona ekhaya okay sahlala kamashu ubaba wagcina sethi siyofunda khona la kamashu bokusini umashu kusondelene neNewlands yeah East futhi okay ubaba ngendlela naye abona ngayo nangendlela ayithanda ngayo ukuthi like sifunde ezikoleni zamakhalathi abo nje like isinesingisi kakhulu like indlela bekholelwa kuyona yena gcine mina nje kwami ufunda kumsikole ngifundele eNewland East khona ngihlala kamashu ngoba siseduze na Newland East primary ngiqale eBarracuda eNewland East primary school from grade R to what grade 5 ngaphuma khona primary school ngihamba ngayo high school bengifunda kona eHillview khona eUniversity ya lapha ana-ke indlela ekuyiyona ngathini gcwele amandiya namakhalathi yabo so ugcwele amandiya namakhalathi laphana ngingasho ngithi like ama-drugs ayabhenya like too much kwaye insango yonke into yabo into ekhona nje bese even ngayikhona ngaphakathi esikoleni noma ngeke ngisho ukuthi into esemthethweni evumelekile ngaphakathi esikoleni kodwa into eyenzakalayo yabo abafundi indlela nayingane indlela ezibezenze ngayo zigcina ibahlula othisha ukuthi othisha bayazama ukuthi bayifile lo nto ingenzeki kodwa izingane zesikole zibe nenkani yabo kwagcina okay kuyukuthi nje insango iyaphenywa ugwa esikoleni yonke le nto okay nami ngafika first year bengizofunda u6 fika e-high school yabo okay nami ngifika e-high school phela uyazi into kade usukuyifisa lokuthi ngizofika e-high school ngiyafika ngu-new one okay nginawo lawo bangane engibaziyo phela esisuke nabo e-primary school esiphase nabo sizela high school yeah siqale sizona nabo unyaka usaqala zona nabo ngenkathi sekuqala unyaka ngizona nabo khona laba ngesiphela mhlambe la sebefunda o7 grade 9 grade 10 kanjalo abaphambili kunazo yeah abanye babo mhlawumbe ukuthi basuka ngasemakhaya vele lokushini usisuka endaweni eyodwa phela sikhona ngama-grade esikoleni okay nginabo lawo bangane ababili abathathu engizona nabo abangabhemi igwayi ngiqamba mama babengabhemi igwayi ngalesa sikhathi kodwa shuthi ngokubona izinto indlela ezenzeka ngayo la kulesi sikole lesi angifunda kusona mongabhemi uyithole ngathi like uyinyoni nasala styling usele styling nje awukho egaming yabo okay right ugwayi vele awungayona imali enkulu ngaleyo ndlela sasikwazi usithenga ugwayi kule mali esinikeza wona ama-lunchbox esiphatha esikoleni sawuthenga ugwayi nje sawuqala suphumelele emakhoneni-ke ucasha yabo leyo nto leyo yeah umnandi kanjalo esikoleni sibhemele emathoyilethi nini siqala kwakungathi into esiyidlalayo like mhlawumbe igame ukuthi ngaleso sikhathi leso se-break siyabhema leyo thuluzi kanjalo yabo phinde siphuma ngingayitsheli nami inkonzo yami kwakungekho ukuthi ngithi mina njengoba ngikalokhu kanje sengiqalela ukuthi ngiyobhema for good noma ngibhema ukuze kube leso sikhathi ngingayitsheli lokho angithi nje ngiyenze ngiyadlala njengaleso sikhathi yabo kanti angibuzanga elangeni yonke into uma ungabe uyenza iyakujova iyangena egazini lakho ku-system yakho loba mnandi bakhona ugcina ubuzwe ngathi kumele ubuthole while usuke uyikhohlisa kodwa uyitshela kanjalo wona hamba isikhathi lokhu subhema lokwazi lokhu subhema up until kuze kufika isikhathi sokuthi ugwayi uyakuveza mawubhema gcina ubonakala ukuthi lo uyabhema like umlomo uyashintsha nendlela obuwenza ngazo ziyaqala ziyashintsha nabangani labantu zona nabo abalingana nawe ontanga yakho uyaqala uyabaziba uyabakhosa usuzona nabantu abakhulile kunawe ngokuyitshela ukuthi wena nawe ngifuna ukuthi bangibone ngifuna bangazi nami ukuthi ngusibani bani mewuthi abuwa la esikoleni ufunda kusona nangu usibani bani uSipho mhlawumbe noSiya abangasekhaya bafunda vele grade 10 noma grade 11 into okumele ngabe wena uyikunothisa kodwa sinakuthini uSipho noSiya bafunda grade 11 no grade 12 bekusho ukuthini badala nginami labo bantu ngoba mina ngifunda u6 kodwa mina ngokuthi nami ngisuke ngiluthekile ngifuna uku-adopt istyle sabo ngifuna ukuphila njengabo la esikoleni ngifuna ukuthi like
ngiyabona ngasi yonke intombazana abafuna ukuyidlalisa lesikoleni bayayidlalisa akekho futhi umuntu obasukelayo yabo isikhathi esiningi mhlawumbe like umfana omncane ongasekhaya ebenenkinga ubiza bona yabo ukuthi kube yena lo ozokhuluma nabo kuba feel like bayathenjwa yabo yeah ngiyaqala mina ngifuna ukuphila njengabo kanti ngiyalutheka ngifuna ukuphila njengabo singaqala ngizibabangani bami ngiphila nabo ila sengena khona iqala inkinga ngoba usiyano sipho bayabhema babhema insango even yasi babhema kwa kuphela bona babhema insango namanye amaphilisi engisuke ngingawazi ngaleso sikhathi yabo kusuke ngazi mina ugwaye okay right ukwana insango uyaqala bang-upgrade hayi phela sibe sibhemene egadeni la kanti bona-ke yabona insango mungena isikhathi esiningi yona siye sikhohlisane ngento eyodwa futhi nginothisi bexoxa abantu bathini insango bathi yakwenza uhlakaniphi isikhathi esiningi yabo hayi nawe uyibhema uthi hayi izongenza bo cha izokwenza uhlakaniphi izoba clean uhlezi uclean yabo uzobona isicathulo nje athi bazi bakhombisa ukuthi yabo sibanibani yabo uyibhema insango yabo clean kanjani yabo seklasini right uhlakaniphile yabona hayi nawe uyitshela ukuthi hayi shit nje nami mangasonge ngibhema insango ngizoba clean yaqala nawe ngene insango uyashuka manje uyabhema ekhaya yini vele imali angisuyaphi imali usuthenga ugwana nithi hayi isimali uphutha ngigwana usuphi lunch box imali ukuthi pocket money esikoleni yona mali leyo uzoqala ngalo ukuthenga insango ubhema njengoba ngishisa khona mhlawumbe amanye amaphilisi abasuke bewabhema ongawazi abakutsheli ngale nkathi usuke usahalela ukutesta noma ini ukuthi leli philisi liwukuthi lizokwenza ukuthi nokuthi noma imphumelelo ekugcineni ikanje abakutsheli kube ukuthi nje into obumnandi ubona indlela basebechazelwa ngayo hayi ayikho inkinga bafethu cha ngingo-20 rand singabhema uyayikhipha imali uyayiphumela ngoba usuke vele usenayo ngaleso sikhathi useyimali esukuthi esikoleni uyayikhipha bayithenga lento ningayidla amnandi yabona inaleyo gift yakhona usuke ungawazi i-drug njengoba ngishilo ekuqaleni lesilimo musuke usaqala ukuzwe lemnandi kanti eswele ngekho mnandi sokuwukuthi phela vele utesta into ongawazi wayitesta before ingakho imnandi lento kanti uyayikhohlisa aphansi lingene kwi-system egazini yabona ngithi sikhamba isikhathi ngena kwi-system ila uqala khona ukubone ukushintsha kwezinto nobungozi bayo nokubheda kwayo lento and manje kubuhlungu ukuthi isikhathi esiningi ngathi usubona ubungozi nokubheda kwayo lento le usuphakathi sixe yabo ngaleso sikhathi usu-addicted ngale ndlela ukuthi sengaseyona i-choice ukuthi kusasa kusena ngibheme ngizokuba ngingabhemi kusasa ngifuni lento izolo ku-TV ngibone amaphara ngivezela kukhulunywa ngamaphara nini kusengasekho lokho yabo uthi kwenye kathi izwe nokucabanga ngoba usukubona ubungozi mhlawumbe noma lowo muntu okhozile wathuka nawe kodwa manje izwe noma usaba uthe wena wayekhohlisa ngomqondo ukuthi ngizoyiyeka lento kodwa uzwe like khona lamapheni abuye avuke kwenye kathi arrosto into kanjalo uqaleka yabo obviously vele wasesebekutshelile ukuthi ngathi uzo-arrosto ngobhema lento uzoba right angifuni ukukukhipha lapha ayanda ngisemathoyilethi manje u-introduce kwezinye izinto ey'ngamaphilisi manje ongakatshelwa ngobungozi babo usuyaqala-ke ungenile phona abangathi usungenile kuhamba kwesikhathi iyaqala-ke iyasishintsha-ke lento ekuthenini yazi yonke into iyashintsha even kwamali obuphuka kini wena ubusaphiwa ngoba kini vele umakho noma bakusuke sebekubonile ukuthi uyashintsha wena awuseyona lo-ayanda ade simazi yabo sewona le ngane ade siyazi yale ekhaya yabo usuyaqala uba nama-short temper manje la kini usunokuthi noma ucela imali umakho mhlawumbe mekuchazela ukuthi imali yokuthi angingakabi nayo kanje ngizoyithola ngesikhathi esiwukuthi noma ngisazokhuluma nobaba wakho usunokucikeka yabo ukhulume half nomndeni wakho nje nabazali bakho ukhuluma ngendlela engayona ubahloniphi yabo obviously kuzoshintsha even nangendlela bebekutreat ngayo bazofuna nabo ukuqinisa isandla ngoba phela bazobebotha yabo nangu umanda yashintshela ingane yabo vele banelungelo ukuthi bakwenze lokho ngaleso sikhathi kila seqala khona konakala yonke into ngoba wena uyitshela ukuthi yabona manje sengizoyimela wali uyikhohlisa angeke uzuyimele yabo musafunda isikole nje like kule grade engiqale kuyona ngisho kuyona ngangisuke angifunda 6 usungeke uzuyimele safunda 6 ukusayingane ngaphansi kwabazali lapho ukuthi useya school yakusho luso kodwa usukusayingane lapho sengizofunani manje la ukuthi ngiyayizamela ngithi imali ngokuthi ngivulane ukubhema
abazali abasanginikeza ngiyaqala ngenza lama piece job nje unnecessary nje uhamba ubamba into ezisindayo nje like leli sikhamile lesikhathi asenza ukuthi usibalimani uzosipha imali uma ukuthi uzosipha imali yabo lento sikhamile lesikhathi uyayenza gcine ngokufuna ukuthola imali ephaketheni ukwenze nakho lokho somehow endleleni kuyenzeka igcine ngasaqhamuki ama piece job kanjalo isithini lapho into yakhona lento esiya-roster like ayikuphi ekhaya ngoba ikhona ngaso sonke isikhathi like every day njalo ekuseni mawuvuka imnqento ikanje nje ikhona ngeke usibalekele yaqala ekhaya usuqala ubona izinto lahlile uyaqala ubona endlini engathi lento le abasayikhumbuli kade bayibeka la ehlele kodwa umqondo wakho lento isuke imentality yakho ayikho into sekhaya endlini abangayikhohlwa kuya kuzoshuthi uma wakho lela ketelo noma lela ayina ngasalazi yize noma likhona lingakuthenga lelisha kodwa uyayazi into ayithengayo yabo like ekhaya ubaba ngiyazi sometimes unamqondo ukuthi baba methenga something slip center ayithengile uyasibeka kunekhadibhosi alibekayo kusona so sengizama ukuya kule nto ukuthi kuseni akekho umzali ongathenga something ekhaya ebeka ekhaya endlini musu utshe usekhohliwe yona wena usukuyigoqa ngoba usugoqa le drugs eligoqayo uqala ubona amaketela alahlile uyathatha uyodayisa thatha amaketela uyodayisa emva lokho uyabuya uzaphi ey'ntweni zakho zokugqoka-ke manje-ke uyaqala uyasilektha uyadayisa kancane yabo ayenzeki like once lento yenzeka le kancane isikhathi siqhubeka sihamba ulokhu udayisa up until ngisho i-drop yakho igcine si-M's susele namabhloko awu-2 3 ngale ndlela ukuthi uma kusiyaqala uyakubuza hayibo ayanda usashintshwe nosawasha athi mecela iwashing yakho uma ucabanga ngicela ukuwashela uyanqaba unqaba ukuwashela ngoba ingoba zikho hayi ngoba unqaba ukuthi ngabe ukwashela ingoba zikho uyidayisile inkinga iqala lapho up until mhlawumbe uyabasele kuma wakho ngingena phela ekamereni ngiyacela ungene ekamereni lakho uyafuna ukuyingenela abheke ingubo yabuwaiter manje uthi uyathi kakhulu ukuthi and futhi siyaqala usebona lezinto angayijwayele la endlini manje ama-foil like ama-foil lawa esibhema ngawo ama-gas lights yabona umjovo exactly yabo ngoba nje khona la ngikhumbula khona nami ekhaya la ngabanje khona umjovo shuthi like ngibhema kuyisebusungu ukuthi ekhaya-ke isikhathi esiningi bane-TV yabo manje babekamereni so etaningi sinokuhlala sona isikhathi esiningi bese ngabhema ngomjovo washutheka la esikhaleni la kusofa kule ndawo le ebesayisayidini washutheka khona kuyitest namhlanje ube nguthatha shuthi nguvalanga uyibothi ngoba i-drugs liyadakana akuvalanga uma wezwa ngento lakhe simhlaba memhlaba shuthi ethuka phela ebheka ukuthi yini ngihlaba la uyawuthola umjovo and abantu abadida futhi kuqala ekhaya ngoba babengazi bangibona ngibhema ngomjovo noma yize babeyazi indaba ukuthi ngiyatshontsha ogwana ney'nsango ngiyibhema kodwa umjovo into abebangazi bayicabange nokuthi mhlawumbe ngiyisebenza yabona bebuzana ukuthi umjovo kanjani ufika kanjani ekhaya yabo nje kusanibona ngokwabo umqondo abasazi umjovo into yasesibhedlela so they were shocked ukuthi umjovo le ekhaya kanjani yabo apha ngithi nami ngize ngibuye-ke ngifika ngabuzwa hayibo lento kanje right ke ngayiphika ngoba phela yazi iqala lomphiko vele awuvele ulivuma kodwa ukuliphika kwami ngoba phela ngangiyingane nabo abazali babona lento ngiyayiphika nje kodwa something fishy la yabona base bangilandela yabo ungilandela ndlelani ngandlela ukuthi ngisengine ukuyivalela manje kamereni ekhaya ngiyabhema ngiyajova ngenza zonke lezi zinto lezi ubaba wavele benginokhiya mina kamereni mangabe ngingena ngibhema kodwa ubaba wangibula ngenze inkinga wawubulala ukhiye yena ngendlela ubulala ngayo yabo so ngelinye ilanga ngiyazama ukuthi ngiyangena ekamereni ngithi ngifuna ukhiya akhiye okay yena bakhulumile noma ukuthi njengoba ngubulala lokhiye ngenzela ukuthi lo ngathi ngena le kamereni lakhe ivalele inini ungawusasanuka samnukese sesikhulu la ngampela futhi nami ngiyincikise leyo nto like isihlalo inini yabo esicapheni into engekho-ke le just ngokwami emqondweni ngithi qakenzela ungabe inyakazisa ngizothi capha sinyakahla mina sengiyafihla ngelinye ilanga ngenza ngiyapha uthe ngiyeza khona ukuthi nangu baba phakathi angena ngaphakathi ngalelanga okay wafika ngangiwabekile iwunga umbhedeni imjovo
like nje yonke into edingakala material nje ukufema and why choked like wow umjovo inini ungakubona awuphoxeka nje kuphela amandla ukubona umuntu usungena ngomfutho ukuthi ufuna ubotho wenzani kodwa vele kuyaphela amandla ilezi zinto ayibonayo nami ngiqhamanga ngaphelelwa amazwi lapho ukuthi ngizothini-ke manje ngoba yale ekhaya ngiyaziyona right ukuthi ama-drugs ngiyawabhema kodwa insango la ngiqhamanga ekhaya bengaziyo insango into bengaziyo ukuthi ya-right ngiyayitshontsha yabo kodwa lokhu amaphilisi nani bebengakwazi so nami engaphela amandla ngaphoxeka engakuba ngazange ngisho ukukhuluma abile ngakhala ngakhala and engikhalisa futhi ukuthi baba behleze ngitshela ukuthi ama-drugs amaphilisi nani akawathandi into angayiphakamiseli into angayithanda so nami into engikhalisa yona leyo ukuthi like uyangibamba lo muntu ngiyiphethe lezi zinto sho sokusho ukuthi uyiphoxekile big time ngoba and baba bengithemba yabo engikhonzile kakhulu even naye insango sengiyibhema ngoba naye bebhema insango kodwa lokho sengisho usibhema kwami insango ngizange kuphoxe ngaleyo ndlela etheni wayengithanda khona ngiyibhema insango so ngathi ngiphoxa ngelala amaphilisi waphoxeka kakhulu bese ngakuba azi akakhuluma ngale nkathi ngibamba waphuma sometime eCameroon wazokhuluma mhlawumbe lapho emva kwe-hour mangaphoyisisi wangithatha wahlala phansi namsakhuluma sesiqala kwangithetha zonke lezi zinto lokhu uzenza bekuyiyona lento le yabo le siyakuthuma le ekhaya hambisa imali endaweni ezokuthi ubuya nezitori kutefana le yabo bese imali yonke bulokhu uyithatha uyibhema namaphilisi akho qaleni niwabhema kahle ngitshele wena ngakabi nesikhathi eside kodwa awasuphela mhlawumbe 7 months 8 months ngoba ngase ngi-addicted ngase ngiqaleka ngase ngiqamba manga ngithi ngiyesikoleni kanti angiye esikoleni gqoke uniform phume kanti ngaphandle ngizoyikhumula ngibuye sele-5 o'clock ngihambe ngiyophanda ngalesa sikhathi-ke besigoqana mhlawumbe sizoshaya isicapha ini kwazi ukuthi ngisesikoleni yabo nje bese impilo yashintsha ngifuna ngamanga ngoba trust yancipha kakhulu ukuba ngithembe lapho ngithemba kwancipha ukuthi ngoba phela thembe seyithatha into babe sihambe ebuza nakwabanye abantu abalingana naye bamchazele ukuthi iwunga le iwunga le is worse usebhema ngomjovo ngoba ukuthi ngisho ngisakangibambanga mhlawumbe ngale nkathi ngisachase yini bangibamba ngwela sengibhema umjovo yabo nje wayephoxeke kakhulu ngqamba manga yena umana umndeni wami wonke nje siswami nebhuti wami baphoxeka kodwa okay right ngoba umndeni wami ngithoma wabona bayigazi lami phoxa kwabo azange balahlise ithawula mhlawumbe kumina okay kwaba ukuthi okay right ngoba sesibhekene nawe inkinga kanje yiphi indlela isolution ukuthi usizakale mina ukuthenini kufanele ngiphume kule nkinga yabo ngoba sebengichazelile ubungozi bayo and futhi nami ngivele like sengibazi kuleyo 7 months 8 months abangibamba kona ngisengibhema ningi into yasengiyizwile ngiyibona yabo lonto ngoba njengoba ngase ngiqaleka sengikwazi nokuhamba kuyophanda ngenini nginga esikoleni ngase ngibone sengibona ukuthi this is shit ayikho right lento into ezokwazi singeke sikuye esikoleni kunengihambe kuyophandela yona futhi ayikho right ngoba mina ngabe ngisesikoleni ngiyafunda ngenza into ekuyiyona yabo ngoba esikoleni ngiqamba manga bengasona isidomo bengiparticipate ngakho indlela ayo bengihlambe kakhulu no kodwa bengiparticipate ngoba nami mengiseklasini bengi-enjoya nje phezulu ukuthi ngisesiklasini manje yabo funda mnandi ngidlala nebhola esikoleni yabo amantombazane ngiwathanda so nje bese iwunga engiphucile nami obuye bomnandi njengomuntu obekhulu njengengane nje ngoba thathile isikhathi esiningi sami sokuthi ngijabule mhlawumbe njengayo into engiyibalayo bhola lesikoleni ukufunda amantombazane njengomuntu nje okhulayo ongena estagini yabo lezo zinto engiphucile ekuthenini bengingasayinaki
sengenza into eyodwa into ebengihlezi ngisho mina ngithi yabo indlela ebheda ngale drugs lingonisa into eyodwa ungaboni like uvuka uyophanda ubhema uvuka uyophanda ubhema leyo nto ungayenza for almost unyaka wonke ngosuku ubhema ayinamehluko leyo nto ayina sense kodwa sungakunakile uraunda la nje umndawonye mfethu umndawonye into engayindawo yabo so nje ngisho ngithi iyasikhohlisa lento kakhulu bafo ukhuluma igama elikhulu elithi ubungasayi esikoleni vele bonke ibaphazamisa ezikoleni ingakho sifisa ngisho ukuthi sihambele izikole siqwashisa abafundi ngoba uma usuyiqalile usesikoleni definitely sure ngeke usasiqeda isikole uma usebenza definitely sure uzoxoshwa emsebenzini so kunaleli igama olishoyo ukuthi wawuphuma ngathi uyesikoleni ungaya esikoleni ngokucabanga kwakho yipi indlela okumele abazali nothisha benze kangcono ngayo ukuqikelela ukuthi ngesikhathi ungafikanga for 2 to 3 days or iviki kwakumele befone uthisha bethi befonela umzali bethi hayibo nangu ande ngasafika esikoleni kwenzakalani nje so manje ungaxhumani kothisha nabazali ngendlela eright inkinga enkulu mfethu inkinga le enkulu ngoba nje kushintsha 2 to 3 days kwamele lapho vele klasisha wakho ya ngoba iqala ke enhlasisha wakho yena usuke kubona ukuthi ngithi awusenze esikoleni yena usuke kumele like esikoleni babe ne limit ukuthi umfundi angeza mhlawumbe esikoleni for 3 days kungabi kwalutho yena usuke kumele uthisha wakho afonele umzali wakho ambuze ukuthi bani bayanda ngafika esikoleni nganyani for 3 days yena unankingani khona inkinga nayo uma kuzochaza uyaphuma lo muntu like every day eze lapha esikoleni hayi 3 days akeze indaba noma sesembuza futhi mama ngoba usethuswa yilona okay amtshela umama uthi hayi ngizoke ngikhulume naye ngizomlinda abuye ngoba phela mina uthi uhambe esikoleni angithi ngizomlinda abuye ntambama ngizokhuluma naye Elvis bakucuthele bakudedele esikoleni bese beyakulandela bekubona ukuthi uyakhona ngempela yeah just ukuthi lapho umzali khona ezokwazi ke manje ukuthi wena yini libambayo wenzani emakhoneni ngithola la abangayiboni abantu ngoba mezokubuza vele obviously uzofuna ulokhu umgoqo ya qinisile funa lapho nje ithini isimzali abazali abagade ingane zabo ingane yakho mangabe kwenza into ongayiboni ngiyacela khona into bayikhohlisa ngabazali bathi ungabe sothi ingane izinto engagaqele kubethwa xa iyakhula ingene stageini yona into kumele bayigadele ungathi umuntu uyakhula ilandele into momzali ukuthi kwenzakalani ngayo uyashintsha uyakhula ngiunderstand kodwa sihluphe hlobo lokukhula lolu abhekana nalo yeah sihluphe nje ngengane yakho ukuthi uunderstand yabo hayi lento ukuthi ugcine ngokwazi ukuthi hayi ingane yami nginikeza imali ukuthi esikoleni nginikeza imali ebus fare kodwa uyihluphe ngokuthi lezi zinto lezi le mali ekhipha isiyaya ku bus fare umalume ufuna ube nenamba yakho ukuthi uyamthatha every day like mengamthathanga kwafanele umalume report ukuthi sibamana akagibelanga ngosuku lokuthi kube ne reason ngalokho ukuthi akagibelanga ngoba yini yebo lonto nje sihluphe ngane yakho iqhumana le othisha bazi ukuthi umalume akamthathanga ekseni umalume afonela umzali hayibo angimtholi uAyanda kwenzakalani umzali manje beneyindawo eziwu2 ezireportayo ukuthi asimtholanga ubani kwenzakalani indakho akalothuzanga sanga clock lezi ndawo nabo clock ezona esikoleni qala kumalume clock umalume msesimeke esikoleni azanga yabona nabantu bobabili umalume nothisha babuyela ngala kumama abamtshela umama khona ezokwazi sabonzo manje senginenkinga nje bamana ka esikoleni mase bhekana nayo ngempela futhi ngoba lento ukuthatha izinto light ibhlungu ngoba azi uyithatha light ngalezo sikhathi kodwa isikhathi mesihamba imphumela ibhlungu ngoba iyona le imphumela wesigcine ingane zethu nathi siyingane zabo sithiwa sisestradini kanje yabona ngeke ngize ngihlambe ngizoblame bona abazali ngithi ibona babakhelesi naye bona babakhelesi ngendlela yabo kodwa nathi sinowethu ukuhonga yabo bekuthenini singayimeli into yethu ekuthenini moya ingane ngengane uphile impilo emele uyiphile ukuthi okay ngengane siwehlulekile ukusigade thina uqobo ngoba obviously uma uhluleka ukuyigada nomzali wakho ezophinda abekhelese futhi ngawe
kuyanqamba manga kulesikhathi samanje stradeni ugcina ukhona ugcina ukhona ngoba even lezi ingane sokuthi ingane right rich ngisho into esengike ngayibona like nje empilweni like zona like yabo impilo siphila la eThekwini manje kufana nani lento ephuzwa amancika inini labo bantu abaphuza la ncika baningi mentality cishe ifane funa le mentality sigcina singene ungene bese kuyithetha amamodla amabhonhleli abaphuzayo basebethe bona ngokwabo base styleni ngoba nakho bona bangcono mhlawumbe basebe clean ngaleso sikhathi besakwathi ugqoka ingubo abayifisayo ngoba bethengelwa imndeni yabo most of them basebefunda bese marese abanye bothi umuntu nje uphila impilo on standard yabo engazi nje ukuthi leya drug nayo ibhonhleli aniyangena egazini lanti bajobo ngoba mabengayitholanga baba nezinto abayizwayo so yazi nayo ngakutshela ukuthi mina umuntu ophuza ibhonhleli my bro kancane uthi khona ngangenanga ema-drugs neukungeni nani and futhi ngikhuluma ngabantu mina already now sebekhona othi nabaqala ngebhonhleli ukuze kugcine phela amahunga azange aqale njengami mhlawumbe mina ngisingaqala ngogwalo letsango yena uqale ngebhonhleli efunda phi mhlawumbe DOT ehlale res kubo ethungela imali njalo ngenyanga nje yabo ebona usuphila i-lifestyle yaseThekwini kanti uyayikhohlisa ayanda kuthini kuwe ubona umuntu omusha engene idakamizweni new nje onjengami nje uprofessor ungibona ngifika nje ngingabambeki mapro wanqama kuba buhlungu kakhulu ngiyadabuka ngamanje ukuthi ngivele ngibone ukuthi izwe nje bethu liyafa and ukufa kwalo futhi like akakalungiseki ngoba nakho basangena ishile inkinga sisaqhubeka sana phambili and futhi uthi like yazi inkinga kuthiwa ngezulu uthanda ugoba lisemanzi ugotsha usemanzi inkinga kahle ibe lula uma nisayilungisa ncane selapha phansi once yaqala yankulu yaphezulu kuba nzima noma kusuke kuzanywa isilungiso kodwa kuba nzima so into engizama ukisho ukuthi the more kungena abanye abantu kungena abantu abasha kuba buhlungu kakhulu mina ngoba ngisho ngithi ukuthi bafethu ukulivala like vala nje drugs kuyoba nzima ngapha masikhuluma iqiniso bafethu ama-rehab and what's ama-center nabantu abasikhanselasha bazama nabenza umsebenzi abayanqama manga kodwa mina ngokwami ukubona indlela ukuthi i-drugs nje bese ile nto ukuthi nje bese kube khona ama-drugs avalwayo as ukuvalwa uyeke le nto eyenzakalayo eSouth Africa kuthiwa ama-drugs like njengama-drugs ewunga kuthiwa ewunga thothi kuboshwa mina kuboshele ewunga ngoba bangifikwe ngibhema lapha ekhoneni kodwa kuyazi ukuthi ungayingena kanjani eSouth Africa ama-big mafia namaphathi wamaphoyisa wathi bahlangene bonke labantu egcineni ukuthini leli drugs libe kephi la eSouth Africa bonke bayabenefisa kodwa ekugcineni kosuku kuzoboshwa mina engilibhemayo as if like bazamanye ukunqanda kule nto mhlawumbe noma ukusivala kule nto awukeni ukuthi uvala umuntu oyibhemayo lento uyeke umuntu oyifaka ngamagram la umiyekile yena manje ucabanga ukuthi njengoba eyifaka izosebenzisa ubani because obviously khona abazoyisebenzisa mangathi bavala emuva mocabanga wena bese angeke kuze kube khona ukungcono ikhona kwamanye amazwe ugwetshwa intambo uma uficakala uphethe idakamizwe njengewunga ukuthiwa umuntu ovukela umbuso ukubulala isizwe sibulawa ngentsha exactly because vukela umbuso the time ukufa intsha my bro there's no future mfethu ngoba ukufa kwentsha kusho ukuthi mfethu labamele besinawo nabamele siphalise khona la ngoba phela aqhamuka khona la kuyouth futhi awasekho ngoba phela some ama-drugs worse yabona uvukela umbuso uma udayisa idakamizwa umvukela umbuso injalo nje honest manje la kuthiwa hayi sibopha umuntu oyibhemayo akwenza isense lokho mfethu ngisho mangathi bavala labantu nje mfethu ama-big mafia nini ngaba ngcono ngoba ngiphiki nginawo arrest ngiyabhema kodwa if it comes to a sense ukuthi ayisekho kuvaliwe iyodwa into engayicabanga ukuthi ngiphuma kanjani buyele ekhaya obviously ngangihamba manga ayikho enye indlela ngoba ngabe sengibona ukuthi lento bengiyijaha ayisekho and futhi vele bengijaha into wrong yabo kona kuba nzima kube nzima face
inkinga nobuhlungu ukuba ngibuzwa kodwa ngiyetshela ukuthi ngizodlula kubona same as la ngifike ejele yabo mina mengiboshiwe ayiyeka bafu angibhemi kongakuba futhi ngigcina ngi-right yabo like 2 weeks 3 weeks bese ngifresh ngiclean sengilala yabo lona sengivuka ekuseni ngiziparishe nje ngibe umuntu normal sango ngibhemi ngalo sikhathi kuthanda mina yabo mangafuna ngifuna yabo lona ngoba ithango uyabiza ejele ikona ithango uyabiza ejele awuyitholi noma kanjani sometimes kumele ngifone ekhaya ngifune ucela ithango mhlambe kade 80 rand ukuze ngibheme ithango ithango 10 rand eminyango mina ngithanga nje 80 rand ejele so into ebengibhema uma ngithanda sekusho lekuseni mangaswabayivala-ke nabo-ke ungaphethe ungafika entweni kanjalo ekutheni nje njengoba ngikwazi ukuthi ngiyeke uma ngisekwesibili nala minyango obvious ngingayiyeka ngoba ngabe ngasatholakali ya ewesibili ewesibili futhi yabe sazibuka le nto isuke itholakala kodwa lento isuke kuwena ngaphakathi ekuyitsheleni ekutheni angeke ngihlushwe le nto eminyango iphinde ize ngihlupha la esingilethe khona ngoba le wesibili usuke ulethwe yiyona egcineni ukuganga usukugangela ekutheni ngithole imali ukuthi ubheme so why ingishizise eminyango iphinde izongisafarishisa la esingibeke khona so ngiyengithathe mina isinqumo sokuthi angiyeke yabo yize abantu bese beyibhema sukuyibhenya etendeni endlela sokuhlala kuyona yatholakala ibhema bayibamaza emawindini enyuke bayibhema yabo ngoba ukhona ukuthi umuntu uphuma wesibili ephuma namhlanje kugesi umuntu uphuma kodwa mosambuka udakwe unga ibhaji ongoba futhi mina ngibhema ngakwazi ukubona umuntu ongaze leke itrug even noma ngaba clean ukuthi uphume wesibili kade mhlambe egeza and ilanga engaliboni esisekile unaleyo khonto kodwa ngiyakwazi ukumbona lo ayeka ngubhema uyakwazi ukumbona mase ukubhema uyakwazi ukubona leyo nto so nje phela ya sina lasisa abantu youth ama drugs ayastidisa siyadluleka kuyicontrola kona kodwa mangase mhlambe laba phathi abasiphethe mhlambe no nje laba abantu abasiphethe ngo president manje mhlambe namangase babe nesandla ekuthenini bethi lento bazameke bayimisele ngayo yonke indlela ukuthi ivale like as if ayitholakala ngangcono bese ngenqaba mama uthe uma siliva bafo kodwa masiliva uyakwakhala ukuthi hey aphuma isimo sisiphi kanti abanye kuthiwa sebeyawadayisa kwenzakalani ya wathinta ipoint futhi nalapha mapho nje angani mhlawumbe nje ngoba igama magcina sebengibiza ngalo lasala mhlawumbe into engenza ukuthi ngibe strong ngene ngabe nandaba nayo ngoba singalimala ngikanga ngayo le situation esikhuluma ngayo yani yawo ama-drugs amawungu swabhemama ekutheni siyaphanda kwethu yeah la eThekwini kunale sitele sokuthi uma ufika la eThekwini mawufika la eThekwini bese usasuke elokishini usukuna nomqondo ukuthi eThekwini manje vele ithe kade lazo yeah sifuna ukuphanda ngale ndlela lezi wrong yeah ukwenza amacala robbery inkunzi intshontsha business robbery yabo nje lamacala lawa serious yeah ngoba nawe ususayibona usasegemini usagqoka iteki usagqokile ikhavela uyibona nje usafit yabo lonke kitchen usa online nami bese ngifike la esawa ngangile bese too much gangile robbery yabo theft business theft ngaphela amaphela itolo lesi so ama business theft la okay ngelinye ilanga ngala ngasembili sisiyophanda njengenjwayelo kwafika isikhathi sokuthi bese ushuthi sesisingaphakathi la kulesitolo esasonto Jackson okay alarm lasijumpa lasibamba kwalento phela alarm reporter lapho kunama security lawa akhona locally lawa makhali alarm afike manje ADT asibange sakwazi sibale ngoba igesi laselilokile nje lalilokhe ngala sikwazanga ukuthi siphume saqasha sitshethe sicashile kodwa mase singashiya kuba saswelakala mina ngale ngazoyibona ama security ngoba nakhona eshayela ukuthini bethu shilianda zanqama ngasesibuya mhlawumbe kwesithathu sijuganga kuyona intshontsha kuyona esibuye kwesithathu manje into eseshayela nama security asesibuza ngalezi igameko edlulile ukuthi njengoba la seke kwalahleka ukuthi ngesonto edlule ngenyanga edlule kwalahleka ukuthi obani nathi ke sasiphika ngoba phela icala lomphiko
up until njengoba bagcina sebeshaya besikhanda beshaya ngeDokipiri ibhuzi babesifabo khona igate la khona le hlaliswa phansi sapasa ngama-handcuffs afasela egate-ini kanje yabona izandla zingemuva ngifasele egate-ini ngale ndlela ukuthi akukho ukuvika okungekho ukuvika babe ngishaya nje bezenzela amazinyo lawa aphuma okay sebengishayisha ngicela ngilalile nje ngilale ngayo noma ungalalelekile kahle ngoba ama-handcuffs ayesezandleni ngifasiwe ngihleli phansi kodwa shothi ngawa ngendlela ngizwa ngathi inhlungu ibhuzi lela ngikhahleka ibhuzi lasekurisa amabhuzi lapho abasekurisa asuke nensimbi ngaphambili washaya nje wonke amazinyo aphuma nje ubona ngihlamba 5 noma ngaphuma 4 3 same time aphuma ngale lasikhaya kalolu langa lesigameko engishaya la amanye kasala exeka ayesephuma ngemva kwesikhathi sasiba u4 lapha basitshaje impela salimala kodwa ngendlela engibona ngayo mina ngathi mina ngilimele worse ngoba phela khona omunye umuntu uthi abe nenhlanhla abantu nemishaya ukuthi abe nenhlanhla ukuthi asheshe aphume igazi endaweni mhlawumbe like esebusweni into abe nenhlanhla ngalokho agcine bengasaqhubeki kangaka-ke naye like mhlawumbe sebezomthinta kwezinye indawo kodwa sebeyathuka nabe nami shothi ngaba naleyo bhadi ukuthi okay mina mhlawumbe igazi laphuza ukuphuma lapho mhlawumbe sengikhandekile ngoba njengoba ngisho ngase ngiphuma amazinyo emzimbeni ngilimele like nje ukuphuma kwami lapha okay ngoba wafika amaphoyisa SAP basithatha indlela eshisisa silimele ngayo mina sasiba u4 kodwa siba u2 esamtho esibhedlela labo abanye aba-2 okuyi like okay into encane bagcina besala bona police station kanjalo bayise esibhedlela hlala esibhedlela hlala mhlawumbe 2 weeks mangaphosisi okay wangathi ngiba ngcono-ke saphuma ngoba idate ukuya enkantolo kwaphela aba-2 babevele icala belona belihamba bayiletha khona esibhedlela ngoba ngayitshela sengitshela khona esibhedlela ngosuku lokuthi ngizophuma la sengiye enkantolo nangampela ngaphuma ngayo enkantolo fika enkantolo savela eboxini sabingelela mina ngenhlanhla leyo ngathola ibheli oqala ngivela ngathola ibheli babe khona ekhaya ngoba ngingase ngibafonele inamba yabo ngiyazi ngabafonela ngoba ukuthi okay masibingelela sinikeza ibheli inkosi enkantolo okuyimali 3,000 ibheli engayitholanga ekhaya futhi nabo ukuthi indaba leyo ukuboshwa ngasho ukuthi sebejwayele ngoba ngingaqala ukuboshwa bakwazi uma bakhipha imali wangikhipha ngayo leyo bheli leyo ngaphuma sengiphuma enkantolo ngihamba ngayo ekhaya ngahamba naye kwakuthi kodwa phela basinikeza amanye ama-dates aqhubekana lecala ngoba kahle phela lingapheli icala lisaqhubeka ngoba okuyibhizinisi yabobhari ngoba indawo lapha embili kwakuyisitolo kahle kahle sebheki ibheka leyana kodwa shuthi sasikwazi singene ikona sitshontshe nje leyo cala bedlala zange lona yagcina lengigweba ngaphandle azange lengigweba ngaphakathi ngaba nenhlanhla ngalokho iy'nkinga zonke zomuntu ade sibuka ividiyo kaBrown uBrown wayebheka imidakamizwa kodwa manje usewaphuma unesikhathi aphuma kodwa ubeye kokuqala ekhaya kuba umfowabo wavela wakhala inyembezi mayimbona idakamizwa zihlukumeza kakhulu umndeni ukudlula umuntu osuke phakathi kuzona ngifuna ukusichazele ngomzima nobuhlungu osuke ubuzwa wena ngoba uthi abantu abagcina befika bezokubheyilela abomndeni mawusulimele usesibhedlela wazisa umndeni futhi konke okwenza emgaqweni odwa isigcino sakho konke kuphelele ekhaya njalo usuke ufila kanjani mawusungungwe umndeni ney'nkinga usuke usifake wena kuzona bafuke kubuhlungu kakhulu ngoba ukuyibonisisa like bethi uyinkinga ey'nkingeni ngoba ekhaya kusengenankinga ngaphansi lona uqala lento esuke uyenza esitradini ikuxake then musu-involve bona yabo uku-involve bona uba-involve kamnandi ngoba kusekumele basize wena so mina ngelami isayidi bese ngiyaphoxeka ngiyibone ukuthi
ngazi noma ukuthi ngisahluleki noma yini ekuthenini bese njengoba nami senginetshebe angimdala ukuthi ngimdala kodwa sengikhulile la ekuthenini njengoba senginasho i-idea senginako ukuthi yonke into engiyenza ngiyithatha isinqumo ngisuke nginaso so kuyangihlupha nje kuyangiphoqa kakhulu ukuthi bese ngiyisuke ngithatha isinqumo engingaboni ekugcineni ukuthi sizohlupha umndeni wami ekugcineni kosuku leyo nto bona aba-benefits lutho kubo kuyona ngoba kancane ukuthi ungathi imali yokuganga yokuntshontsha uthi uyidla nomndeni wakho ngoba imindeni esiphuma kuyona ayifani khona imindeni engeke siyevume imali yakho bebazi kahle ukuthi akukho la uqashwe khona akukho la usebenza khona ngeke so uqhamuke no-plastic bengile nakudla nakuthi nakho ukuthi angeke bayivume leyo mali because ayikho into yobacacisele yona ukuthi uma ngiqashiwe endaweni yokuthi inini ezo lonto baya-understand so ngokunabo ngokukwazi wena ukuthi uphila nhlobo ne-lifestyle ngisheshe babone ukuthi nje ugangile somewhere yabo kuyakhala somewhere yabo so mina imindeni ayikwazi ukuthi idle leyo mali nje bakutshela ukuthi hamba nemali yakho nje siyabonga yabo and ayikho into ebuhlungu nje ukurejectwa umndeni wakho uthi uzama ukubasupport wena uyitshela ukuthi wena phela ngithi uyasupport ngoba ubanikeza imali something benze something bakureject ukuthi angeke sikwazi ibuhlungu leyo nto phela ngoba athi nana nombani mekhula ukuyikhulela ayetshela emqondweni nakho ukuthi ngelikilanga ngiyafisa ekhaya ukuthi ngibasupport noma ngibasize lapha nalapha ngendlela engaba namandla ngayo ubuhlungu ukuthi nawo uzamile uphume emndenini ophilayo ndoda uhluleka hey uphume emndenini ophilayo mayekuthi bakwazi ukuthi bethi ngeke sidle imali yamanyala akho uyaphila lo mndeni pheze yanqamba manga nawe uyezwakala kodwa mfowethu ukuthi ukhuliswe kahle mfowethu yizo phela ke inkinga lezi zokuthi ezinye izinto asiyikhethele empilweni ngiqamba manga pheze akukho engicomplaina ngakho empilweni engikhule empilweni bebengiphe yona ekhaya ukuthi nje bese indlela bebengiphilisa ngayo akukho la ngakhala khona ngacomplaina khona ngithi mhlawumbe ubaba belekhe into engokuthi noma ukuthi ngitholanga kahle ngikhula abangiqamba manga phese fundile la bengithanda khona ngigqoka into ebengiyifuna nje bengenzela almost yonke into ebengiyifisa phese nalezi ezinye ingane zasekhaya ukuthi okay right inkinga zomhlaba zangijikisa zangiphilisa on the wrong side kodwa nje phese bebengiphilisa impilo right and bebenamaphupho nami benginamaphupho ngoba phela ukuze nabo babe namaphupho ngami ngoba nami bengibatshela ngamaphupho engingafisa benginamaphupho phese bengiphisa nami ukuthi ngelinye ilanga ngibe something yabo the right basupport ngengane zasekhaya ngizenzele something ezifisayo ngoba nami njengoba kuyimina ngimdala zinginalela ngemuva obviously ngabe sekunobhuti omdala ukhala kuyena so nami bengifisa ngelinye ilanga nje bese bakwazi okay khona wayanda ubhuti omdala mawuthi aphonze masizosiza into enganginayo ifisa enganginazo lezo hayi kuzolunga bafu kuzolunga ekugcineni kwakho konke umuntu kaNkuluNkulu futhi uNkulunkulu othatha inqumo ngempilo zabantu bakhe kuzolunga bafu nina bedlodle nophapha ekhanda kamenza indaba lo nto umemeza ngathi yakhalela uthi igula likaJama lichithekile awu nina bakambhuti ubomvu njengegazi lokhulumayo uprofessor ngingwakamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini saphe umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mangabe yaqala kuba ingxenye ohlelo lethu luchungechunge le oyethamele i-How I Ended Up in Drugs okuyingozi engaphansi kwesitebele iMPTV1 lapho silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngishiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni nezingqinamba nezinkinga ababhekene nazo sebengaphansi kwezidakamizwa lokho sikwenza malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi bafowethu ngesikhathi ngihleli ngicabanga iMPTV1
emqondweni wami nganginesithombe somuntu onjengo-Ayanda ozofika ekhulume njengo-Ayanda. Nengicabanga ukuthi le episode yanamhlanje bafowethu i-episode eyinqophamlando nengifisa ukuthi engathi ingaba namandla okuhamba izifinyelele ngisho eyihosheni lapho amanye angakaze eze afikelela khona ukuzwa insizwa ukhuluma kanje ngezimo ebhekene nazo nanokuthi uqalaphi la kuqala khona mfowethu kuze gcine umuntu aphelele emgaqweni usikhandele sonke isithombe. Ngicabanga ukuthi owumzali owumntwana obukela la othisha abaphathi bezwe nabangabaholi bazokuthatha lokhu bekusebenzise sibe nendlela yokwazi ukuthi singabalekelela kanjani abantwana bethu ekuthenini bavikeleke ekuthenini begcinele emgaqweni. Njengoba umzwile ukuthi wayephuma yena esikoleni kodwa angafiki esikoleni ngokungaxhumani kothisha nabazali futhi singabagxeki nalapho izimo okubhekene nazo kulesizwe siphila kuzo. Abazali babhizi nothisha nabo banemndeni yabo babhizi in as much as besebenza kodwa ukungaxhumani kahle kothisha nabazali kudala ukuthi siphuze ukubona umonakalo. Njengoba sisho ukuthi mangathiwa kuno driver oxhumana nomzali kube nothisha oxhumana nomzali uzofona uthisha ethi nakho kuphela izinsuku ezintathu ngingamboni usibanibani athi udriver nakho kuphela izinsuku ezintathu ngingamboni usibanibani. Njengamanje ugcina unabantu ababili abazokureportela njengomzali bese kuyaqala ke nawe ucupha uguncu njengobuza ukuthi abazali bakhe bahlala phansi mabefica umjovo babulala umnyango wasendlini yakhe ukuze ngeke sakwazi ukuyikhiyela and kwabasebenzela lokho ngoba bathi mabephusha umnyango eseyivalele ngaphakathi bayifica inkinga. Into ebuhlungu kakhulu bobabili uyise nomntwana bavele bajapha isitha ukuthi already sesingenile ngaphakathi nokwase ku late okwangeke kusakwazi ukuthi noma ngabe bayakusukumela kodwa kwase kuyothatha isikhathi ukuthi impilo ilunge ngoba nakho uAyanda wagcina ephelele emgaqweni. Ngakho ke bafowethu siyacela konke sikukhulumayo konke sikushoyo konke nesikwenzayo siyacela nithathe initiate einganeni zenu nasemndenini yenu ungabuki MPTV1 njama sinama episode awu 400 le 430 or 29 awukwazi ukubuka ama episode amanga kodwa wena ufundi lutho futhi awufuni ukushintsha impilo simo yasemzini wakho noma impilo simo yomntana wakho noma impilo simo yasemphakathini njengoba eshilo and uthi mkhulu masho kodwa uma singakwazi ukuthi sibe ne system yokudila nalo umndeni wakho wazi ukuthi okwala ekhaya umthetho wala ekhaya uhamba kanje ungahambi untongela izinto zakomakhelwane untongela izinto zasemphakathini untongela izinto zabangani ngoba ikhona lokho kwenza abantu ukuthi bagcinele emgaqweni. Bafowethu wathi uSifiso Manana umphako wasekhaya uyisinkwa esingaboli ngakho ke okudliwe ekhaya ikhona ukuyokwazi ukuthi kwenza abantwana bethu bephila. Igama lami ngoProfessor Ngwamkhize ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sabho umthetho. Uma ngabe uyaqala ukuba ingxenye cindezela usubscribe button cindezela ibhele ukucindezela lokho ibhele kuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makhona esinye isiqephu engisposayo izoganqeza ocingweni lakho uzothi mongena ngaphakathi uzobe ususitholela isiqephu sangalolo suku. Siyacela abantu bejoin membership ukuze sizokwazi ukwenza izinto zenzeka. Asikwazi ukwenza lutho ngoba kuyagqoza ukujoinwa kwemembership. Ngakho ke sengincenga